Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat pansami nilhin ben kardom nang pajureglo kardom non Karbi Longri Abirta ke thanpon jebang military jit kramsa non birta thipi lang poning sina Lukimun sangha tum pen spatur pi ponsi mai hong jaya mai ke paman pon Solar Israelite apos ke ro pen apran gedam ju atuma pansami sodak pen kangsai longbek nang ji pusi kese atum pen ke hang pon Karbi ang long pen kolakhat district atu hoilong kedu lukho thoi timung signar arong ratum thurpak pen tuwar ka chislampon I mondo congress committee atum pen patir pe ponsi monduli mondir congress yadu yatra mai ka pamanpon non puthot birta ang ton pen langponik sinang Paikuri ni pa engkora trok arni lakha engkora trok durbagri MSC consensi ke parlopont lakha hini dolamara lukhimon asram along rialong sokpi apam along mai hong jai amai pamanpon ke paporm balong pen Assam Chief Minister Dr. Himata Biswa Sharma sabe nang sunsi guru ahem kangthira longan pali dampensi guru atumpen cingkistan pedopon guru atumpen cingkistan patang tet pen aphiben ke donri same ingpupon Lukhimon am mandir ki kim karang ponji aphan sebe long e sompon long e ke som batang tet aphiban ki puthot sok pi apa malong ske paman pon mai bongsa amailong seme akont dhondiram te bung pen ka chapahem bu pon amailong ali heman Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Bokajan MLA mate Deputy Speaker Dr. Numor Mumins MLA CM Dr. Turam Rohang PM's MAC pen chenglok DCSP atumanta chitongdun Labang so mailong pen nang chitong dun pini pen phonian lo lapen ki arnam lukhimonalong kachar dom pen hilchumi kilong ke thitan jok nang chitong dun sami ni ing sampik sok phe ang long lukhimona mandir ki kem krang ponji aphan Assam government pen sami kuti pho atangka ki rap pajur dun po busi Assam Chief Minister pen sami labang so mandir ki kim krang ponji aphan sami long i sompon tanglo dai huri pen hathan singnar Karbi Longri Abirta dan aru guru লংঘন নীতি হ্যান্ডশেক দেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা উদ্বোধন কৰাৰো আমাৰ সৌভাগ্য এই সমাৱেশলৈ মই তৃতীয়বাৰৰ বাবে আহিছোঁ ইয়াত আহিলে সঁচাকৈয়ে মনটো এক আধ্যাত্মিক শক্তিৰে ভৰি পৰে মই পুনৰ লক্ষ্মণ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক গুৰু লক্ষণ ইংতি হ্যান্ডশেক দেৱক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু বৰ্তমানৰ গুৰু Modern Inti handshake deboko moi প্ৰণাম জনাইছোঁ এতিয়া মেইন ইয়াত হ'ল যোৱাবাৰ আহোঁতে মই পাহাৰৰ ওপৰলৈকে ৰাস্তা বনোৱা কথা আৰু বাকীখিনি কৈছিলোঁ সেইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে মন্দিৰ আমাৰ পাহাৰৰ ওপৰত আমি যদি মন্দিৰটো সুন্দৰ কৰি বনাব পাৰোঁ কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকসকলে এই অঞ্চলটোলৈ অহাৰ সুবিধা পাব আৰু তেওঁলোকে পৰ্যটনৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰাও যথেষ্ট এটা ঘূৰি ফুৰা ট্ৰেকিং কৰাৰ কাৰণে এটা পথ বিচাৰি পাব গতিকে পৰ্যটন আৰু ধৰ্মীয় দুইটা দৃষ্টিভংগীৰ পৰা এই মন্দিৰটো আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম কাৰ্বি আংলঙৰ CM তুলিৰাম ৰংহাং আৰু বোকাজনা বিধায়ক নুমল মমিন হোৱাৰ পিছতো কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়ন হৈয়ে আছে কিন্তু তথাপিও আগন্তুক দিনত আৰু কিবা কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে আমাৰ মেইন যিকেইটা কাম আছে বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত যিখন এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ আৰু ভেটেনাৰী কলেজ এই দুখন আমি খুব সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা চলি আছে আৰু ইউনিভাৰ্চিটিখনো আমাৰ এজেণ্ডাত আছে Paikuni ni pa engkora trogoni Karbilo Charlie asong Jameson Timung aru atum lapen ki Karlitang konpan paitor ai hemastratum celang pet pen pharkia mai kan nipon kedamtang paikinu ni pa engkora plirani pu DTO sai hemathinu along kedu solar street light apus bang ke krebajok Karlitang konpan pator aphan ke rupen ajok Karlitang konpan pator bang semi aprandam nang juilu Laso di purong supia long pen solar street light contractor Siranjit Agarwal asai ke claim pa mebedet ajoksi lapusan honis tami popon nang koklu Lasi contractor Siranjit Agarwal aphan sami arola teng pen sodak pen sai vek nang jipusi Karbilo Charlie asong lapen ki Karlitang konpai pator ehem soratum pen sodak pen ki hangpon of a freak accident in Difu near DTO due to the negligence of government department concerned and the contractor Sri Siranjit Agarwal. The KSA expressed its sincere condolences to the bereaved family.
the bereaved family must be amicably compensated. The KSA observed that such incidents involving the solar light post will continue to happen. The public is taken for granted by the department concerned and contractor Sri Siranjeev Agarwal, executing pathetic works at their will, having no respect for the public or the government. Corruption has mired Karbi Anglong at the cost of human lives. From roads to bridges to medical sector to education, grabbing poor people's land by government officials, etc., corruption has rooted this land towards days of uncertainty. And contractor Sri Siranjeev Agarwal must be booked and arrested with immediate effect for causing death by negligence under Section 304A of the Indian Penal Code and other relevant sections. The KSA invite high-level judicial inquiry into the executions of the pathetic quality solar light post installations before more lives are claimed or more people are injured. Durbagri MSC Consensi Parlopon Angkang Karbi Anglong pen Golakhat District Atuya Hoylong Kedu Lukhoya Thoi Timung Singnararong Radaphanki Karbi Anglong Tamas Council Tumpen Kelang Pon Pangkrevi Son Pezi Tek Ponlong Piniarian Talabang So Hawar Kaching Turdun Asai Tek Ponlong Lipinlang to work Hindu Parpiga Joksi Radatumpen Ketam Kivang Kacheleng Pan Pini Ansung Ponanglo Labang So Hawar Long Kedu Klim Somaratum Pan Toklang Charlie Jie Pan Semi Toklang Hem Kedam Jie Pan Semi Barla Por Hutke Langbung Lang Payat Lapen Inghang Kang Thera Joksi Radatumpen Pin Ankisung Tong ponang kok lo. Laso jok pen sila bang so hawara long ke pinyanda papi hupang jangan pin lang. Non ningkrenga poro hudbangke rada tum ke dam ke bang kacheleng ke joy muchot jia phan psi rada tum thurpak pen labang so to war kachislam sai deng pon lo. Lukho toy hawar arada phan Golaghat district pen Karbi Anglong aduya hoilo. Lasi Karbi Anglong Termas Council tum pen sami lukhoy athoy arad tum phan ke unan pen kelang pon asai deng ponang ji pusik. Hal lukhoy toy arada tum pen Karbi Anglong Termas Council CM Dr. Tram Rohang lapen ki EM research topia tum phan chunuri pon. Lok Sabha Klik ning cek bawa majoksi labang so Lok Sabha Klik atum mon sami Karbi Anglong sami nang jabom tanglo. Karbi Anglong long kedu Congress atum pen sami labang so Lok Sabha Klik along sami ong dunga vut pen kecapai pon thek jia phanpura. Preexam constituent long pen sami mai pedo pon bomlo. Lak taksi kedam tang phai kinu ni phai. Lapuson tak taksi kedam tang phai kinu ni phai engkoi rapor ni sami nijang Karbi Anglong lakha sirkep ambreng constituency ke parlopon juriken deng mondol Congress committee sai hemalong mandali yadu yatra amai paman pon. Mondol Congress Committee Maipu Sart Hedong Hang pen kachpehpu pona mailong Ali Haman pen West Karbi Anglong District Congress Committee Maipu Sing Teron Abarim CM Joyram England Abarim EM Alice NDP West Karbi Anglong District Mahila Congress Committee Maipi Kareng Phangchopi Lapen Congress phan ningets ti aratumda chitongdu Labang so mailong pen same BJP APSLC ASDC pen don phoke bra throksiara tum Congress along sipok dunsi Congress phan jakong horang piduntu Mukoi lumpen Mil Gibson Timung Karbi Longri Abirta Kadu wet hatek kongo, lagi itu manong dat kalau All India talo. Non kita tang state election na mukhata. BJP tu bom state na mukhasi, mana bangke Congress long bangke lo. Non aro election ke do bom, ini dah Rajasthan long election do bom lo. Kada ka bangta Congress ke hai jangin ke tu. Lapan Chhattisgarh, lapan Telangana, lapan Madhya Pradesh, Mizoram. Daga bangke Congress bangko. Rala tum thak lo. Isi kepu damnang ia bangke BJP aphan rada tum maning dog detan lo. Isi apa coba lo pen menit tum phan dai lo, yar lo, kam seni ke chodar lo, lapen dia da bangke kenangan kecilut dukok lo. Amasi menit tum maning isi tiadim bedar lo, lapen BJP phan ke ulo. Dasi ruling tu mampu tame, ini arni abangka 57 family pini nangjon lo, lapen along maya long kan nangjon dupik lo. Dak amreng abang kelu tum lang namer lo purote lage bahak ke thom duka. Isi bang gaha pu kanduni kedai.
Apu tapat anak Asia area dokok lo. Tapat rong pang bagi lo tak. Lapu aja tim kiri kendeng kamu koilum bagi lo. Lapu tak Asia area dokok lo. Apen luar dokok lo. La middle portion lok sip ini abang 57 family nang jono lo. Karbi Autonomous Council CM gitu. Non lahut la pinangan asongjapu BJP ben COC Congress long kidun pa alang litunge kidun thap pus gani je la so pran ta Congress long dun elo la pen campaign kidun bom pus alang itu mela bay ingrai bom lo on ge la ge ningeli ningje po non ke bang dia election lahut ili tum je thakong po bill ke pipi bom la CM atum family atum kam kelongan tum bill long bom kita la public atum la ini kontraktor kam ke cuandun la pen kam patang eta me bill long le bill ke pi bom pudang kok lo ada ya la CM atum hama so tum dia donor ap ke bang long bom ya sarpo Rahul Gandhi mata protest nang itum long kadolo nengjelo la pen apia commitment bang paplen ko usi picap 1969 nengkan Indira Gandhi se article 244A ke tok tekang lo संविधान लोग बलु टिकांग लो लासो बांके apia commitment ni pia commitment ni paplen ko lase ini ngi the dam senior most jiri kindeng lo politician pusi rat tunang phanang hoklo non BJP ruling do bom non la tuma alang li tum sarkar do bom po phita kopi nang kamatha si nang congress kalong opinion ni ki join nang kok alam thinang chi thani ma hok lo ini ni so kamu koke ning tu the polo the non ke comment ta ini lang asam comment pena satu komen la pena kena di komen di council tang na ko ana klem kre alam te la kro kutu tu ta kama be atau dam ko kama be amla kama ko ni oi nang BJP nengkan pho nang dudun koson nang la nengkan pho long penang kam ge klem dun alang tumen ka ching ki che thana ke the tum pen koson se nang le phana lang tum ব্যবহার লো লাপেন কোসন লো লা চিঠানি মা respect mo to huwang sila ke tu bang se tenang pini non kopi lo rada na pachini kang tunga mangke mo ji tu ngai tum la non la ga ni ke kan te ta re na ko kan te ma ahe bo tu ke bir nang lilong congress atti metu mate nang university join ma chipa ogduma mate nang lijir po tum la pen jir kendeng long kumane kija tum BJP long kija tum la tum puthor congress long chipa ogdum la sun dolang men tham ta tum dolang congress long chipa ogdum dula te pini bangko na rat tum lo ke congress long chipa ogdum ke ni men ma pokera ho BJP pensi bang pokek rapo ni grup lo apa non ke bang bilang ka 2 lang lang kon ni no ke 2 lang ta yang lebih dari ke cek mereka kam kopi polo la BJP sarkar dubom ne rara tum dun veret ke congress no chep ogdun veret ke polo tu malam chol polo alam ke do ta kam itu kuti dalam ta kam itu kayak sloko tu Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo 2 mi thak mi kardom